kuko rimwe hari uriya munyamakuru wa TV uriya nyiri TV wani igeze kubibazaho perezida aravuga ngo mugende muryame musinzire. Icyo ni icyizere ariko kituzuye neza. Njye ndashaka kumva turaryama dusinzire dushingiye kuki? Ubu noneho yambwiye ko dushingira ko Rwanda rwiteguye, Rwanda is ready to fight, ready even to strike. Kuri jyewe ntabwo mvuga gusa ngo ndagenda ryame nsinzire kuko umukuru w'igihugu abivuze. Abishingiye ko yiteguye kumenya imirongo migari, ibisubizo abaturage bose babifite ku muntu uyoboye igihugu cy'u Rwanda, ibisubizo by'ibibazo byabo, no kumva n'abaraye bari ariko bibaza ngo ejo tuzamera dute. Baba bashaka kumva amakuru y'umuntu uteganya ejo ko tuzaba tumeze mu myaka 5, yuko abahereza assurance kugira ngo n'ibyo bariye uyu munsi bishobore kugera mu nda. cya cyizere wakomojeho kare. Actually yego, actually many people, abantu benshi umuhangayiko bageraho ubuzima ntabwo ari byo bari buryo uwo munsi, n'ibye ejo. Abantu babarebera ejo ni abategetsi. Itangazamakuru nimugera ku mutegetsi na miyaga, mutege igipayipu kinini, igitiyo kinini, uburyo mumukuramo amakuru menshi ashobora guhumuriza abaturage. Umuperezida najya avuga utyo ujye witonda, abashaka intambara, ibisigaye ni amateka. Inyoko muntu bahitamo ni ugutangiza urugamba, ariko uko rurangira Yego, ni ikiganiro cyo kuri One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora, tugerana na Bob Mugabe, umusesenguzi wacu. Ni ukuri turishima cyane turi kumwe nawe. murakoze. Uyu munsi rero turaganira kuri byinshi, ahanini turebera hamwe politike y'u Rwanda n'ibitangazwa bitandukanye, ibivugirwa mu Rwanda ndetse no hanze. Hakurya nk'urugero hari nk'ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye na France 24 ariko cyagiye ahagaragara mu ijoro ryakeye. Umukuru w'igihugu hari ibintu byinshi yatangaje. Icyo nkubaza cya mbere ni uko perezida yavuze ati twiteguye kwirwanaho mu gihe uwo ari we wese yaduteza intambara, ahanini ku byaturuka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ikibazo niho cyavaga bitewe ku kuba hari imvugo zavuzwe zituruka hakurya y'umupaka zivuga ko ikibazo kizaba cyose u Rwanda bazarurasa. Iki kintu umukuru w'igihugu yavuze kivuze iki? Bivuze ko noneho tugiye kujya mu ntambara? Mbanze ngushimire kuntumira, ariko nanone ikindi mu mahame y'ubutegetsi na politiki, uribuka igitabo nakubwiye muri Prince cya Niccolo Machiavelli. Yego, Machiavelli avuga yuko ugomba kugaragara nk'umutegetsi ukomeye kandi uba uhora witeguye kurwana. Ikindi, iyo utegetse igihugu ufite ingabo, mu byo uba witeguye harimo kurwana. Ntabwo bivuze yuko akantu kose kabaye uhuruza ingabo kurwana, ariko numva ko nta gishya kirimo cyo kuvuga ngo umuntu wese wabangamira u Rwanda rwakwirwanaho. Iyo niyo filozofi y'igihugu. Ariko nk'umunyapolitiki ugomba guhora witeguye guporoteje abaturage bawe, kubarinda, kubacungira umutekano n'igihugu uyoboye, ndetse no kurinda ubutegetsi.
no kurinda iki. ubutegetsi. Buriya iyo perezida wundi w'igihugu muturanye yavuze ko azakuraho ubutegetsi bwawe, noneho bigakomera akazanamo n'uwa kabiri, uwo muturage nawe ngo bagambiriye gukuraho ubutegetsi bwawe, ntabwo wabifata nk'ibikino. So, kurwana nta mirwano ihari, ariko ibaye ntabwo yantangaza. Ntabwo najye waba ubangamira u Rwanda ngo mwihorere. Intambara ibaye, umukuru w'igihugu yavuze ko niyo yaba itabera mu Rwanda, ariko ntabwo abivuze ejo, igihe yigeze kubivuga ubwo yari ari i Gabiro. Kuri ubu ngubu iyo ubibonye urasesengura ibintu bitandukanye, sitiri nuko byagenda ntabwo yabera mu Rwanda, cyangwa kuri ubu ngubu byaba bitandukanye. Ahantu hose intambara yahabera, kandi hari ubwo ushobora kuvuga ngo bishobora kutabera mu Rwanda. Buriya intambara ikintu abantu bahitamo ni ukwitangira, ariko uko irangira ntabwo buri muntu wese aba abizi. N'ufite ingabo zikomeye n'ufite intuza aba afitemo ako kantu. Kera abantu bamwe biga amateka y'ubu ngubu bashobora kutabyibuka, Ubushinwa bwigeze kurwana n'Abafaransa. Abafaransa bari barajujubisha Ubushinwa rimwe. Ka gasuzuguro k'Abafaransa bajya kurasa Abashinwa, babasuzuguye cyane. Abashinwa bakurasira Abafaransa byeruye. Nyuma yaho umukomanda wari ubirimo yandika igitabo The Art of War. Art of War, yego. Bamwita Sansu, ndumva muzi, icyo gitabo ndakizi. Ibisigaye ni amateka. Inyoko muntu bahitamo ni ugutangiza urugamba, ariko uko rurangira impamvu ari ukwitonda gukoresha ijambo intambara, kuko umukuru w'igihugu yigeze no kumvikana. Utekereza ko leta ye ari ubwa mbere itangaje ko biteguye kurwana? Umuvugizi wa leta yarabivuze, umuvugizi wungirije arabisubiramo, umuvugizi w'ingabo Brigadier General Ronald Rwivanga arabivuga, Lieutenant Kano Kabera arabivuga. Bimaze igihe bivugwa, ariko perezida kubivuga ntacyo nta gitangaza kibirimo. At any time iyo conflict iri at your door, biroroshye cyane hakaba spill over, ahubwo ikaba a huge conflict. Icyo narabivuze, ariko ntabwo bivuze noneho ubwo yabitangaje ko bivuze ko hagiye kuba intambara. Ariko niyo possibility, niyo karita ntuyikure ku meza ko ishoboka. Always a possibility. Yeah, it's always a possibility. Kandi muri politics war is always a possibility. Terwa n'icyo uyungukiramo, n'icyo ugambiriye, na cause ufite, intego, impamvu yo kurwana n'iyihe. Ariko muri iki kiganiro umukuru w'igihugu banamubajije no ku ngamba zagiye zifatwa kugira ngo haboneke igisubizo cy'amahoro, ariko ukabona ko nta cyizere kirimo. N'umukuru w'igihugu yavuze ati ni ukuza abantu bagasubiramo ibintu bimwe bimwe, ariko ntihagire igikorwa. Kubera iki abantu bashobora kutajya mu murongo umwe ngo bavuge bati iki gisubizo kiboneke mu buryo bw'amahoro, ibintu bijye mu murongo, u Rwanda rutsinde na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itsinde? Utsinde iki se? Bose se n'abararwana. Gutsinda icyo mvuga ni ukubona icyo bashaka. Icyo ntekereza igihari, iyi ntambara urashaka kuvuga yuko intambara y'Imventura ari Congo versus Rwanda? No. Congolese are fighting themselves. Hari group y'abakongomani bumva bari disenfranchised,
bararwanira uburenganzira bwabo kuko ababyeyi babo n'abana babo bari mu makambi y'impunzi mu bihugu bituranye na Congo. Uganda hari abagera mu Rwanda hari abagera ibihumbi ijana, Uganda ndumva bikubye kabiri, n'ahandi. no muri Kenya n'ahandi hose. Now the issue is one. Erega y'umukuru w'igihugu uko yaba ameze kose aba ari umukuru w'igihugu. Ntabwo negotiation zishobora kubyara umusaruro mu gihe umukuru w'igihugu cya Congo, cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo atabishyizemo imbaraga, atabishaka. Ibindi byose ni ukugira ngo agaragarize isi yuko yitabira ibintu bya diplomasi, ashaka amahoro. Ako sinekeza ko Bwana Tshisekedi ashaka amahoro, yumva ko kiriya kibazo azakirangiza gisirikare, kuko nawe arabishaka cyane kugira ngo yigaragaze ko ari umutegetsi ukomeye muri politiki yo mu gihugu cye, ariko biragoye cyane kugira ngo tuvuge ngo yabigezeho, biragoye cyane. Uravuze ati ndeke kubifata nk'aho ari ikibazo kiri Rwanda against Congo, ahubwo ni Congo against Congo, ariko u Rwanda ruravuga ruti partnership cyangwa partnership hagati ya DRC na FDLR it is a threat to national security, kandi ntabwo ari threat twafata nk'ikibazo cyoroshye. Ikibazo ntabwo gihita kinjira mu Rwanda aho ngaho. U Rwanda tuvuge ko rwinjiye, rurinjiramo nkandi. Threat zose zirahari, ariko zose zigusaba action. U Rwanda rugiye kwinjira muri Congo rwakwinjira kubera impamvu. Mu gihe abanyapolitike n'abategetsi b'u Rwanda batarabona impamvu, as it stand, nta mpamvu ihari yatuma u Rwanda rwinjira muri Congo. Ubundi se ni iyihe mpamvu yatuma rujyayo? Tubitekerezeho. His Excellency yavuze ko kuba Congo ifatanya na FDLR ari threat ku mutekano w'u Rwanda. Ariko nakubwiye ko buri threat yose idasubizwa imirwano. Hari n'ubwo ushobora kumara igihe urimo kureba aho bigana, urimo ureba yuko umuntu byibuze can go back to their senses. Akurumva cyari ikiganiro cyiza, nagikurikiye, cyamaze igihe gito ariko kirimo amakuru menshi cyane kandi yasobanutse. Actually nashimiye cyane umunyamakuru wa France 24 yabajije ibibazo bikomeye biri provocative mu gihe cya nyacyo, na nyakubahwa Perezida Kagame amusubiza neza cyane. Cyari open. Ese biriya RBA binanitswa n'iki? Ese buriya nka TV10 mumubajije muri iriya style mwapfa babafunga? Ese TV1 bikoze babiki? Ese kuki hari abavuga ngo bashyanutse, umunyamakuru wa France 24 yashyanukaga yubahutse umukuru w'igihugu? Itangazamakuru ridashyanuka nta kintu rimaze. Itangazamakuru ridashyanuka ritabaza ibibazo bikomeye, ngo yashyanukaga ngo yamufashe nk'aho ari mugenzi we. Oya, hari ubutegetsi yamwatse, hari uburinzi yazanye se? Yamubazaga. Erega itangazamakuru ni ukubaza. Imbaraga itangazamakuru rigira ni imwe, power to ask questions. Kandi uko umutumirwa wamugirana comfortable, nakubona amakuru meza, amakuru menshi, a lot of information. Kumuvana muri comfort zone. Ubu nigaramiye gutya nkakomeza nkaganira, ibintu byose najya gusubiza uko nishakiye, ariko mbajije ibibazo bituma nihindura, ngatangira kukubaza niba uri umucamanza cyangwa yewe ndi mu rukiko. Ni ukuvuga ko iba yabaye heated debate. Yabaye heated debate. Ibyo uvuga mutazikora nawe ya journalist nawe urabazwa. Ikijyanye n'u Rwanda, hariyo nakoranye
ni umukandida Dr Frank Habineza. It was heated. Actually, it was a very good interview. Narayikurikiye. It was a nice interview. So good. kuko twagenze igihugu cyose na polisi zose zireba igihugu cyose, kandi nkamwima umwanya wo kuba comfortable. Umunyapolitike utamukariye akugumisha muri lecture, ashobora akanakuyobya agatwara igihe cyawe cyose kugeza igihe urebye ku isaha amasaha nageneye ikiganiro yarangiye, nta kintu utahanye. So umunyapolitike you need to make him comfortable. Uragira uti niyo mpamvu tubona ibiganiro bimaze amasaha abiri ariko ugasanga harimo makuru asanzwe. Reba kiriya kiganiro cya France 24, 17 minutes. 17 minutes, very good 17 minutes, very good one. N'ubwo uri urakibaza ngo ngivugaho kandi yisobanura minota 17 ikiganiro kirapakiye. That guy mugizi wa kabiri ku musaza wa retirinze witwa Tim Sebastian. Tim Sebastian yakoraga kuri BBC, agakora ikiganiro cyitwa Hard Talk. Agiye mu zabukuru atangira gukora ibiganiro byitwa Doha Debates. Tim Sebastian yigeze kubaza uwahoze ari perezida wa Pakistan witwa General Musharraf, ararira kuri kamera. Pervez Musharraf muri Pakistan. Yitwaga Pervez Musharraf. Pervez Musharraf. Si wo muri Pakistan? Ni Pervez Musharraf rwose. Sinzi impamvu numvaga Pervez ari uwundi ugeze guhagarara muri UN akavuga ngo afite amakuru ari exclusive yuko umutingito wabaye muri Haiti ngo watewe na Amerika ririmo kugerageza intwaro za kirimbuzi. Urabwibuka uwo mugabo? Si no muri Iran se Ahmadinejad. Ni umugabo mu bihugu by'abalatino Spanish witwaga he was a very controversial figure. Hugo Chavez. Hugo Chavez yavugaga ibintu bitabaho byadaje muri Venezuela. Muri Venezuela. Urumva wari ukomeje kuri Pervez Musharraf ugiye n'ahandi mu bintu mukuru w'igihugu bamubashije birimo ikintu gikomeye cyane. Baramubajije kuri Hard Talk ararira. Kandi batamututse habaho amasitari yo kubaza, habaho n'uburyo butandukanye na journalism, uburyo twayizemo hari n'ukuntu wenda bitandukanye ari imirongo baduhaye iyo bigeze mu bibazo bibareba badakurikiza, wenda nta nubwo ari na ngombwa kumva ko abo mu burengerazuba bw'isi aribo master cyangwa abo tugomba gukurikiza imirongo bakoresha. Ntabwo ari ikibazo cy'indangagaciro zabo tukagira izacu, ntabwo aho ngaho matinda cyane. Aho ngaho ahubwo tuhatinda. Aho ngaho udashaka gutinda niho nshaka gutinda. Ibi bintu byo kuvuga by'uburengerazuba by'indangagaciro by'umuco wanyu, cyo itangazamakuru tuba mwebwe iyo mugiye kubaza perezida wa repubulika cyangwa undi muntu muba muri ijisho, ntabwo mba mwibariza, muba mubariza rubanda kugira ngo babone amakuru kandi menshi. Nose bwabone tudafite amakuru yo kubwira abaturage. Muza mbacira imigani kugira ngo mubone amakuru kandi menshi, nuko abayafite bayarinda. Perezida bafite amakuru menshi ku bintu byinshi, abafite urwego rutwara amafaranga za miliyari z'amafaranga zishinzwe ubutasi no gukusanya amakuru. Perezida bafite amakuru menshi, kujyayo ugatangira kumubwira ngo umukecuru ngo wavuze ngo yavumye abantu muri jenoside bamubwiye ngo nahitemo niba bamwicisha isasu icyo gihe washakaga kuvuga iki buri masomo ki. Issues affecting people, go politics. Garagaza ubutegetsi icyo bwemera n'icyo butemera, garagaza inyungu muri icyo kiganiro cyawe, abanyarwanda bakibone bumve babonye ibisubizo by'ibibazo bibazaga buri munsi. Ibisigaye mba mukora ni ubupfumu.
ni ugukarisa abategetsi. Mubaze ariko umwubahe. Mbwira uriya munyamakuru wa France 24 ahantu yigeze yubahuka perezida wa repubulika. nta na hamwe. Icyo ntabwo ari ikibazo cy'uburengerazuba. Umuntu nakora neza tutitaye ku ruhu rwe, mumwigireho, tumwigireho. I agree. Mwe kubyita ariko biburandinga ibintu by'uburengerazuba. Dufite itangazamakuru ryacu rikora muri context yacu, umuco wacu. Oya, umukuru mube abanyamakuru. Amakuru, you need to have hunger for information. Ugomba kugira inzara yo gushaka amakuru ingana nka Ruzagayura. Bakugeza ku muntu noneho uba ufite amakuru menshi areba igihugu, ugatega itiyo ijyana mu ngunguru nini yitwa abaturage. Mba mushaka position, kumenya imirongo migari, ibisubizo abaturage bose babifite ku muntu uyoboye igihugu cy'u Rwanda. Ibisubizo by'ibibazo byabo, no kumva n'abaraye bari ariko bibaza ngo ejo tuzamera dute. Baba bashaka kumva amakuru y'umuntu uteganya ejo ko tuzaba tumeze mu myaka 5, yuko abahereza assurance kugira ngo n'ibyo bari uyu munsi bishobore kugera mu nda. Cya cyizere wakomojeho kare. Actually yego. Actually many people, abantu benshi, umuhangayiko bagira w'ubuzima ntabwo ari byo bari buryo uwo munsi, n'ibye ejo. Abantu babarebera ejo ni abategetsi. Itangazamakuru nimugera ku mutegetsi na miyaga, mutege igipayipu kinini, igitiyo kinini, uburyo mumukuramo amakuru menshi ashobora guhumuriza abaturage. Dushobora kumenya diplomasi y'u Rwanda imeze ite n'ibihugu twegeranye ndetse n'ibindi bihugu. Dushobora kumenya ibintu byinshi. Nk'ubu ndakubwiye iminota 17 ya France 24 igihe yamfashije cyane kureza ibiganiro 12 bya RBA bahostinze perezida wa repubulika. Ukuyemo amakuru ahagije menshi cyane nashakaga. mu makuru ahagije ukuyemo, nanjye hari ayo nagiye nkuramo kandi amakuru azigiye. Ushobora kunzanira amakuru ariko y'ibintu bya kera, amakuru menshi ahagije kandi azigiye. Nkayahe uzigiye cyanyacyo. Nkayahe azigiye cyanyacyo? No sari ibyo abasanzwe bavuga. Byinshi cyane. Example, yagaragaje ko mu mishyikirano yose yagiye ibaho mu kibazo cya Kongo, imishyikirano yumva yagaragaje ubushake n'u Rwanda rw'ubutegetsi bwo bwakoze ibishoboka byose ni ku masezerano y'u Rwanda. Kandi mu by'ukuri narabikurikiranye nsanga nibyo. Kuko igihe perezida wa Angola Joao Lourenço yaramuhamagaye ngo babonane na Tshisekedi, yagiyeyo, n'abaminisitiri bagiyeyo. Si ubwa mbere, si kabiri, si gatatu kuva ibibazo nuza yatangira, kuva Joao Lourenço yaba appointed kuba umuhuza muri ibi bibazo. Twagiye tubona kenshi perezida wa repubulika ajyayo. Icya kabiri, twari kumenya abaturanyi bahora baduhigira ko bazaturasa. Ese ubu n'ubutegetsi bumva nta kibazo? Kuko rimwe hari uriya munyamakuru wa TV, uriya nyiri TV wanigeze kubibazaho perezida aravuga ngo mugende muryame musinzire. Icyo ni icyizere ariko kituzuye neza. Genda shaka kumva turaryama dusinzire dushingiye kuki? Ubu noneho yambwiye ko dushingira ko Rwanda rwiteguye. Rwanda is ready to fight. Ready even to strike. Kuri jewe ntabwo mvuga gusa ngo ndagenda ryame nsinzire kuko umukuru w'igihugu abivuze. Abishingiye ko yiteguye. Gusinzira kwanjye gushingiye ko umukuru w'igihugu aba yabivuze,
ariko aba yavuze n'icyo ari bukore. ari bukore. ah, Eh, none ayo makuru aziye igihe. ah, Ikindi cy'uko adatinya ko bamufatira ibihano mu gihe yaba agiye mu mirwano. icyo cy'ibihano kiranakomeye cyane, ndashaka tukiganireho turebe icyashoboka, kuko bamubajije ku birebana na sanction zishobora kuva muri west, ahanini zishingiye ku kuba hari presence y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amaraporo yaba iya Loni, akamvuga iya Loni yonyine, raporo ya Loni ibishimangira yerekana ko hari presence Zingahe? Iyo raporo ya yavuze Loni imwe, ivuga ko ari abasirikare b'u Rwanda bangahe? bavuga ko hariyo, bavuga ko u Rwanda noneho bitari ku rwego ayikoti rwo gufasha M23 mu bikoresho gusa, ahubwo hariyo n'abasirikare. Muri iyo raporo berekana n'amashusho ya drones, bakavuga bati aba ni abasirikare ariya b'u Rwanda. mashusho ya drone sinyemera. Uzi impamvu nakiyemera? Yego. Hari umuntu bayakoresheje, babiri, abakuru b'ibihugu bibiri bikomeye, Prime Minister w'Ubwongereza na Perezida wa Amerika na Minisitiri w'Ingabo, bose bayobya UN Security Council bavuga yuko Iraq ifite intwaro za kirimbuzi, bazana amashusho ya drones, bateyeyo bica perezida waho, igihugu baragisahura bakigira umusaka, intwaro za kirimbuzi n'ubusa. Amashusho ya drones buriya mbajya afite ikibazo. Ziriya drones sinyizemera, yaba fabricated. Gusa ikirimo abadokita, icyashoboka ni uko ngo u Rwanda rushobora gufatirwa sanctions. U Rwanda ni igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. U Rwanda ni igihugu gifite close to 40% y'amafaranga ava hanze muri budget y'igihugu. U Rwanda rwabaho rwafatiwe sanctions? Uzi, ubundi aho kugira ngo tugirane ibibazo n'abaturanyi dufunge imipaka, njye nakwemera sanctions. Explain. Sanctions ziragora, ariko mu mateka y'isi ibihugu byose byagiye bikomera biri under sanctions. North Korea, Iran, na Afghanistan iriya na mbere ikomera, ihosting umuyobozi wa Al-Qaeda yari under sanctions. Zimbabwe izimazemo imyaka n'imyaniko. Russia ihora muri sanctions, nta kibazo. Ariko bisaba kuba igihugu hari urwego kiriho. U Rwanda uko ruhagaze economically, ni igihugu gishobora kuwistandinga sanction aho zava hose cyane. Nose Zimbabwe turusha iki? nta na kimwe. None se ubutegetsi ni buriho, sirikare n'igihari, ubuzima ni burimo kubaho muri Zimbabwe. Nose North Korea yaturushaga iki? Korea ya ruguru kandi nayo yarahuye n'intambara ikomeye barwana na Korea y'Amajyepfo. Sanctions zikomeye cyane. Buriya Korea y'Amajyaruguru yabonye sanctions zikomeye cyane, ariko irushaho gukomera. Iran yahuye na sanctions zikomeye cyane, ariko irushaho gukomera. Igihe ikibazo si icyo. Mbona n'ibihugu bya Afurika byose bikwiye guhabwa sanctions. Urabona biriya bintu by'imyenda na biriya bintu bya aid biragenda bikatugira abatesi. Ahubwo y'Abafurika yose bayisanctioninga, ibihugu bikirwanaho noneho bikigira. Batuma tuguma tumva ko tutabafite twapfa. Ibi bintu nabyo by'aya mafaranga y'abazungu atuma twumva tudepending on them. Nabo noneho bakabigira igikangisho cy'uko ukora, ugomba gukora ibyo bashaka, utakora ibyo bashaka kikaba kibaye ikibazo, ahubwo bakagukangisha. Of course ntabwo nakwifuza ko u Rwanda barufatira ibihano, ariko ntabwo twapfa kubera ko badufatiye ibihano. Uzi yuko naho ibihugu by'i Burayi byose byadufatira ibihano, imipaka y'ibihugu duturanye ikaguma ifunguye, ubuzima bwakomeza neza without any interruption. Yenda byatugora nk'imyaka umwe ibiri. Perezida yavuze ati the way we have been shaped by these hardships and injustices
and it doesn't matter by who, we are not afraid of anything. yego. Ibihe bikomeye u Rwanda rwanyuzemo no kurenganywa gutandukanye uwabikoze wese, kuri ubu ngubu tugeze ku rwego rw'aho nta kintu tugitinya. Umuperezida najya avuga utyo ujye witonda, aba ashaka intambara, kandi ibyo byose bya sanctions n'ibiki umubwira aba yafashe umurongo, tempa yiba yazamutse, avuze come rain come sun, yo I'm fighting you. Ujye witondera amagambo y'abanyapolitiki abahishemo ubutumwa. Kambashimire, murakoze cyane kuntumira, mfite inama. Reka tugushimire, ntako bisa kubana nawe Bob. Murakoze cyane.